伫蒙古首都乌兰巴托2个透早发生重大意外，这是有一台载60吨天然气的油罐车甲汽车相撞，随发生爆炸，附近的大楼车辆全拢导火，上无有造成6个人死亡，11个人受伤，死者当中嘛包括3个消防警员。 半暝点外钟，乌兰巴托一个骑街所在发生油罐车甲汽车相撞事故，附近大楼民众翕到爆炸当时的情形，厝遐整个家拢喷到厝内底。 I thought like it's an earthquake or like something like that. And what was happening? But it was like very bright flash, light. And then I wondered like there's an airplane crash or something like that. Then I ran from my bedroom to like a living room from my apartment. Then I saw like a huge. It was actually just I see just within 2 seconds. Oh, that is like the gas. The carrier, which is a tanker, I saw like explosion. 当时这台油罐车载60吨的水型的天然气，爆炸威力是真惊人。消防人员赶紧到现场拍火，无想到佫发生第2摆爆炸。迄真紧看到边仔的厝甲车，这栋13层大楼的楼尾顶，抑个部分层楼也导火，民众惊到赶紧走出来。 Шатараа бид нар ч овоорлоод наашаага гэсэн чи наашаа бүтэн галтаа цаатлынхаа хаалгыг шилийн хагтаад гараад зарим хүмүүс болохоор доошоо юу гараашаа юугаар 208 юугаар ирсэн. Зарим хүмүүс нь юу. Тэгээ гарахад гадаа ингээд гал авчихсан байсан дээш байна. 大火虽然尾啊赶紧拍熄，不过这个重大意外至少夺走6条人命，包含3名消防员伫第2摆爆炸时被火走不幸殉职，也有11人受伤。镜头转到中国江西，这个位伫个新吴市的冷冻仓库，24下晡向阳发生大火，高烟对2楼一直冲出来，2个民众真着急冒险爬窗啊对2楼跳落来。整个过程互人看到地感觉真紧张，加在 涂骹有软珠仔拄着，也佫有救援人员接应，也毋过意外有39人不幸被烧死。火灾现场是栋徛家甲办公斗阵的大楼，死者大部分是一间补习班的学生。事发当时，众人赶紧走出画面，伫网络一直传出，惊动中央。习近平下令警方查明原因，依法追究责任。警方发现导火所在伫地下1楼，当时正伫装潢，研判是施工人员违反规定用火，才造成严重的灾害。另外一个惊险画面发生伫加州北部，一个妇女开车 想要通过落雨了后，水涨起来真串楼的河流时，车冰车物件也有大水冲走，伊伫水内底调15点钟，才互民众发现。救援人员才用直升机解救上岸，送医了后，家在是无要紧。国际新闻张惠敏编译。